Dobar dan i dobrodošli u moj novi video zapis. U današnjem klipu, kao što je po samom naslovu vidite, odlazimo u obilazak njive, znači njiva nekih, ovi gore što se gledali iz sjenja, uzimaju do Horice, posle obilnih kiša. Pošto se baš bila obilne kiše ovih sad dana. Čekaj da skinem ove flaše sad samo sa ovoga ovako. Moram da stavim da nikom ne smetaju. Se izlazi s traktorom. Inače ne nosim stalak zato što mi smeta mnogo dok snimam. Ne mogu ni lepo tako da stavim u džep. Pusti sebi, ovdje su vatru položili. Ovdje su što negore rupu na sred njive iskopali ovdje. Ostavili da moraju i ovdje vode ostavili. Znači ovdje tamo od hrane što se jeli. Malo stavljali one stiropore. Ovdje su se vjerojatno grijali. Ovdje iskopan ovako kanal, neki ovdje puta, znači ovo su skorije kopali, ovdje voda nije nešto ni ležala. Ne znam, ovdje ima i barica po njivi. Ovdje su njih gazili, vidi se nije mnogo ni nikla, ova sigra Horica. Ovdje je isto raskopan. Raskopano, odgovara. Traktor sad čuli. Da vidimo malo što ima dole ka onom samom putu. Znači, da budem iskren, mi rekli ste nama da ćemo za ovu njivu radimo po zakonu. I rekli su nam kao da, rekli su da će prolazi put i to. Ali dobro. Ja sam makar nisam nadal da će da skopavim tom ogromnom rupčakom. Mislim, ide nam u prilog, dobro je ovo što su ovdje ovu među raskrčili i to, ali ovako je dosta je ovdje ostavit ću ovdje ovoga Horicu. Točnije na ovas. Malo su mi sad kragave, šta ću? Uzmemo, zatvorim. Ovo, ugadili smo inače ove gasne klipove. Uključimo malo brisač. Evo idemo sad ovim putem malo što je ovaj sporedan kao silski. Nestalo mi je malo memorije na telefonu pa sam morao da obrisam neke snimke, nisam mogao sve lepo da snimim kako idem. Snimio sam samo simulaciju traktor. Evo ga ovdje autoput. To je neka obilaznica oko Kragujevca, tako nešto.